Bukeli kunjotshela enkulu namhlanje ekseni ukuthi kuthwehlela khona lethi the daily bread. Into emgcotshe kaNkulunkulu ngiprophet ihlule amademon kasabethule mbekela kuche khona emakhumbi. Kanti komphetha uNkulunkulu uyachazela bonke abantu abagulako abadinkinga i1 on 1 njalo ngalesithathu kanjalo futhi ngemigqibelo sikhathi ngo11 ekuseni lapha embekela kuche khona emakhumbi ngizoshiya inombo lapha ubhalise. Yebo ngiphathele umnikelo ongangathi 50 emalangeni kuya eToli phephethe kusile ngicela sivusela ababukeli emakhaya sibaphe na live lesikhathi. Siyabonga kakhulu Moloyi, siyabonga bhuti omkhulu nalithuba silitholako egameni lika Jesu Christ kube singahlisa live leNkulunkulu. Sekuseni sekomukela mbukele ekhaya khona nje kafishane the daily bread egameni lenkosi. Live lesikhathi singwasemihla ngemihla egameni lika Jesu. Asilephule Moloyi ngoba live leNkulunkulu lifana nesingwa lesihleshulwa ongenamalanga egameni lika Jesu Christ. So asilephule my brother. Ngifuna sibuke indzaba lenkulu kakhulu Moloyi, indzaba lethi to stumble once does not mean it's over. Ngoba labanengi Moloyi babuka kuwa bese bevunga ngathi indlela seyiphelile. Labanye bathi bangalimala endleleni etimpilweni tabo bese ngathi sekuphelile ngetimpilo tabo. Labanye bathi bangashayisa empilweni bese bevunga ngathi ngeke kusaphindze kulunga. Kepha lamagama nje lekinawo bhuti lomkhulu ekseni lamagama lathi to stumble once noma kuwa kanye akusho ukuthi sekuphelile ngempilo yakho. Usengaqala kabusha wezame futhi egameni lika Jesu Christ. Wasebenza ngoba Moloyi indzaba yekuwa it is part of life egameni lenkosi. Kuwa endleleni ingcenye yempilo. Kuyawiwa Moloyi endleleni. Nalabakhulu bayawa Moloyi empilweni. Nalabakhulu kakhulu bayawa Moloyi egameni lenkosi. Nalabafunze kakhulu nabo bayawa. Ngeke phawe egameni lenkosi. So in other words ngicozela ukuthi kuwa noma ke kushelela kwingcenye yempilo egameni lenkosi. Akusho ukuthi ungaze uwe kanye sala ulahla phasi emathawula, ulahle phasi amaBhayibheli, ungasayi esontweni, ungasazali futhi, ungasasebenzi futhi egameni lenkosi. Ngoba kuwa kanye akusho ukuthi kuphelile ngawe egameni lika Jesu Kristu. Sifundzele bhuti omkhulu incwadi ya Proverbs number 24 verse number 16 egameni lika Jesu. Yes Lord. Incwadi ya Proverbs 24 verse 16 ifuzeka kanjena. Yes Lord. Ngobe ulungile. Osiyami. Nome lolungile angawa emahlandla lasikhombisa. Mighty God. Noko uyawuvuka. Yes Lord. Kodwa lababi bayawubhubha. Nkosi yami. Uthi lo mbhali Moloyi lapha egameni lenkosi ngobe nome lolungile. Nkosi yami. Le mBhayibheli usitshela amagama, lo mbhalo weBhayibheli usitshela amagama lathi nalabalungile Moloyi bayawa nabo. Egameni lenkosi. Akusho ukuthi mawulungile wena ngeke usadibana nezinkinga, ngeke usadibana nezinamba, ngeke usadibana nematima empilweni yakho. Lapho lo mbhali uthi ngoba noma lolungile. In other words uthi nalabalungile nabo uyehleka bawe egameni lika Jesu. Ngapho uyaqhubeka ukuthi noma bangaze bawe emahlandla Moloyi egameni lika Jesu. Ngoba uthi noma bangaze bawe emahlandla egameni lika Jesu Kristu. Lokho akusho ukuthi ngeke basaphindze bavuke egameni lika Jesu. Aloba magama ngithi bhuti omkhulu nemakholwa nawo kuyendeka awe. So ukukholwa kakhulu akusho ukuthi ngeke usawa egameni lika Jesu Kristu. There are moments of weakness and failures in life, bhuti omkhulu egameni lika Jesu, and that is natural. There are moments of weakness and failures or discouragement. Uvungathi emandla yaphela egameni lika Jesu. Aba umake lapha ekhaya la ukhona umshado wakho ukuthi awuhambi kahle, umshado wakho uyafeyila egameni lika Jesu. Lentoza ayisabuye ekhaya ewasovungathi ngabe uyakhwitha ushiyana nje kuphela ithemba nemagama lathi noma ungawa kasikhombise ngapha utawuvuka. Mhlawumbe uthi imali yakho awutibona ukuthi tibhekaphi imali ayisonzeni la nawe khona ngabe le business iyawa, ngabe le business ayiphakami egameni lenkosi. Kepha nemagama lathi utawuvuka futhi utawuvuka futhi egameni lika Jesu Kristu. Nemagama lathi stumbling is not the end egameni lika Jesu. Noma kuwa kanye akusho ukuthi sekusegcineni epha indlela iyaqhubeka egameni lika Jesu Kristu. Asilolima kakhuluma athi a bend on the road does not mark the end of the journey. As if others have been able to apply grace and take a turn, there also me and you, we can take a turn. Egameni lika Jesu uthi likona emgwaqweni alisho kuphela noma kuphela kwendlela. Kepha uthi kulabanye labafikile in the same corner bakhona ukuthi ba-apply umusa waNkulunkulu, bakhona ukuqhubeka nendlela egameni lika Jesu. Ngithi nawe lapha ekhaya la ukhona
khona ungakhona apply umusa waNkulunkulu kulesimo sakho bese uyaqhubeka uyahamba egameni lika Jesu Kristu. Kepha ngisiyangisho magama ngithi God does not judge you egameni lika Jesu, or he does not define you by your fall egameni lika Jesu, but he define you by your ability to rise again egameni lika Jesu. Simakathi akabuki ukuthi uweka ngakhi, akabuki ukuthi uwisweyini, akakujaji simakathi athi sehluleki ngoba kwentekile wawayithoro. Kepha simakathi uyathi ukuthi kunemandla lakhona emandla ekuvuka noma sewile egameni lika Jesu. In other words, there is only one thing simakathi layibukile emdini lowile, emdini lohlulekile, emdini loshayiwe, emdini lokhalayo ngesikhathi sekuvuka kwakhe egameni lika Jesu. Manje lakhona khona refuse to kulala kulesimo sakho, yala kulala, yala kwehluleka, yala kulala phasi, vuka egameni lika Jesu Kristu. You can rise again egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Asuvuma kuhlala phasi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Rise again egameni lika Jesu. Rise in your faith, rise in your marriage, rise in your calling, rise in your finances egameni lika Jesu Kristu. Kunesandla lengisibonako phethu kwempilo yakho egameni lika Jesu Kristu. Ungathi isandla saNkulunkulu sinobekile mbukele ekhaya la khona sifuna ukubamba noma sowukhathele, sifuna ukubamba noma amandla saphelile, sifuna ukubamba noma ithemba selingasekho, sifuna ukubamba noma ungasayibona indlela. Ngathi kunesandla lesifuna ukuphakamisa noma sewugive uphile, kunesandla ukuphakamisa noma sewulele phasi kulombhedo wetinhlungu, kulombhedo wetinsizi. Ngibona sandla sifuna ukuphakamisa, sinwebekile, sidinga umuntu lamuhla ekuseni yonke uphakamisa sandla athi ngibambe uNkulunkulu, ngivuse inhlungu indaba, ngivuse kwehlulekile egameni lika Jesu Kristu. Khona sihlobo sami ekhaya ngathi uNkulunkulu angakuvusa noma sewuwile egameni lika Jesu Kristu. Akulethe amandla iqala kabusha, kuyaqalwa kabusha empilweni, nesihlakaniphi siyaqala kabusha empilweni, nalaba abafundi bayaqala kabusha empilweni, nalaba abafundi bayaqala kabusha empilweni egameni lika Jesu Kristu. Sihlobo sami ekhaya khona vuka, isikhathi sesekhona, asithandaze egameni lika Jesu. Nangumbukele ekhaya ngiyamkhulekela babe egameni lika Jesu Kristu. Leli phasi uwile ushayekile ngokumele sokhulume kahle wathi kushayeka kanye akusho ukuthi sekuphelile impela. Nkulunkulu siyabonga emavi kusikhuthatha lembukele ekhaya, sibusise wendele buhle nekudunyiswa kweligama lakho uyawuthebe manje naphakathe. Hallelujah. Siyabonga kakhulu Phephethe. What a profound word of the living God namhlanje kuseni. Sipha imandla ukuthi noma uwile utawuvuka futhi uthole imandla. Manje nabo lengicela kusike ungisithe ngabo ushaye itimo empilweni yakho uvase wahlekela lethemba. Umprofeti waNkulunkulu ukhona lochazela abantu akunikethe isikhathi ukuthi ukwadi kusihlale naye, akwadi ukuprofeta uthole lesikhathi, uthole amandla aphinde akudeliver kula madimoni uhambe kulokhulekile. Njalo ngalesithathu nangemgcibelo sikhathi sibambe ngo11 ekseni. Ngilabo ke labashaya incingo labantu akwathi siba attend. Ngicela ungiphathe lo mnikelo onga 150 emalangeni. Akhona ke ema spiritual tools, the water of life, the anointing oil. Phephethe ngicela vele silabo babukeli emakhaya. Sibonga kakhulu my brother the opportunity losinikete yona egameni lika Jesu. Sibonge nakuye umbukeli kusibone kaDetha lakhe neqingo lakhe nendlebe yakhe egameni lenkosi. Kwangathi uNkulunkulu angakubusisa lapha ekhaya khona akuvuse noma lithemba selingasekho noma sokukhale kanganani, kepha kwangathi uNkulunkulu angakuvusa egameni lika Jesu Kristu. Umprofeti yehlula amadimoni ukuthanda sakufa. God bless you ekhaya. Amen. Bye bye.